Renevua tusome neno la Mungu. Ninataka some lote. Ni message kubwa zaidi. Ambaye wana Biblia zao na wenye hawajazinunua ninawaombea wazipate kwa jina la Yesu. Alafu wenye hawana Biblia wako na simu ninawaombea msamaha kwa jina la Yesu. Mungu na awasamehe. Mathayo 18 mstari wa 21. Wenye wako na Biblia nyakati atakuwa anasoma sote. Yendo ana microphone. Wengine wote tunasoma kwa Okay. Aravuga ngo maze Petero aza kuriwe aramubwira ati mushinga ntahe inshuti yanje niyangirira nabi nzomuharira ngeze kangahe? Ngeze indwi. Yesu aramubwira ati jeho sinkubwira yuko ugeza indwi, ariko ugeze indwi gushitsa ibihetangabo 70. Nico gituma ubwami bwo mwijuru busa n'umwami yagombye gusuzuma ibyo yabikije abantu biwe. Atanguye guharura bamuzanira wamuririye umwenda w'itaranto 10,000. Ariko kuko atarafise ico yishura, shebuja agera ko bamugura n'umugore n'abana n'ivyo afise byose umwenda wishugwe. Wa muntu yikubita hasi amwitembagaza imbere ati mwami nyihanganira nzokwishura byose. Shebuja uwo muntu amugirira akagongwe aramurekura aramuhebera wa mwenda amufitiye. Uno muntu asohotse abona mugenzi we yamuririye umwenda w'idenariyo 100. Aramufata amugwa mu gahogo ati nyishura ibyo umperaniye. Uyo mugenzi we yikubita hasi aramutakambira ati nyihanganira nzokwishura byose. Wa wundi aranka aragenda amushirisha mwibohero gushitsa ahazomwishurira ibyo amufitiye. Bagenzi biwe babonye ibibaye barababara cyane, baragenda babwira shebuja ibibaye byose. Buno shebuja aramuhamagaza aramubwira ati wa muntu mubiwe naguhebeye wa mwenda wose aho wanakambira, none nawe ntiwarukwiye kugirira imbabazi mugenzi wawe nk'uko nanje nazikugiriye. Shebuja araraka amuhereza abasoda gushitsa ahazokwishurira ibyo amufitiye byose. Na data wo mwijuru niko azobagirira nimutaharirana umuntu wese ngo aharire mugenzi we bivuye mu mutima. Unaweza ukaketi. Jambo makofi mengi kwa neno la Mungu. Hii ni historia yinjiye mu kiyago Yesu yarafise, inaingia katika mazungumzo Yesu alikuwa nayo. Ndakeneye ko umuntu wese antega ugutwi. Ninahitaji kila mtu anitege sikio. Kuko ngomba kuvuga amabanga ari hejuru. Maana ninataka niseme siri ambazo ziko juu. Ndashimira Imana cyane. Ninashukuru Mungu sana. Ku bantu bari ngaha. Kwa ajili ya watu wako mahali. Imana igomba kugirira neza biciye muri rino jambo. Mungu anataka kutendea mema kupitia. Iyo mvuze ko Imana igiye kukugirira neza. Ninaposema Mungu anaenda kukutendea mema. Ndi wa muntu avuye Igitega. Niko ule mtu ambaye anatoka. Yabonye Imana igirira neza abantu Igitega. Aliona Mungu anatendea watu mema Igitega. Ndi wa muntu nakoze gikorane kuwa 2 Igitega. Niko ule mtu ambaye nimefanya mkutano. Ndabona ibitangaza n'utwumiza. Nikaona miujiza. Ndi wa muntu yakoze gikorane kuwa 3. Niko ule mtu ambaye nimefanya mkutano. Ndabona abantu badawa uburozi bari. Nikaona watu wanatapika uchawi. Ni jewe mvuze ko Imana igiye kukugirira neza. Nimesema kama Mungu anaenda kukutendea mema. Ndi wa muntu yizera ko Imana ikora ibitangaza n'utwumiza. Niko ule mtu naamini kama
kama Mungu anafanya miujiza na ya zaidi. Ndatuye uko bigiye gukoreka ku buzima bwawe. Kama vinaenda kutendeka maisha yako. Narivuze ngo bigiye gukoreka ku buzima bwawe. Nilisema vinaenda kutendeka kwa maisha yako. Ikiganza cyose kigufitiye ibyawe kirabiguha. Mkono wote uko na vyako na ukupatia. Ingorane tatizo nigiye wibuka ko atamuntu agufitiye ideni. Ni nyakati unakumbuka kama hakuna ambaye Jesi navuze umuntu. Sikusema mtu. Je navuze ikiganza. Nilisema mkono. Bisigura ngo n'umugisha Imana yari yarungitse. Inamaanisha hata baraka Mungu alitumana. Shetani akauzibira. Shetani akazuia. Vuze rero ngo ikiganza cyose kigufitiye ibyo kirabirekura. Mkono wote uko na vyako unaachia. Na promotion yawe. Na promotion yako. Bagomba kuguha. Walitaka kupa. Directeur akayifata. Directeur akayifata. Narivuze ngo ikiganza cyose kigufitiye ibyo kirabikuzanira. Nilikuwa nasema mkono wote una vyako unakuletea. Ndumvijwe. Nasikia sauti. Biravuze cyane, biravuze cyane. Inasema sana. Ngo agaciro. Eti samani. Agaciro. Samani. Samani. Sigure. Netafsiri. Sigura. Agaciro. Samani ni kintu kanaka nyene, ni kitu fulani mwenye nacho apangira ibintu vyiwe uko ashaka, anapangia vitu vyake gisi anavyovihitaji. Uzagenda mu Faransa, siku utaenda Ufaransa, uzasanga ikintu gicapye gutya, unakutana kitu kinachapwa hivi, kigugwa $1 million, kinanunuliwa $1 million. Wewe uvuye muri Afrika, wewe ukitoka Afrika unasema iki kintu chujuju $1 million, $1 million hayakuhusu, nimekuraba mwenye nayo njoo ameamua, nyene choni wewe abisha. Bashobora kukubona kusa nabi, wanaweza kukuona kama bashobora kukubona kwa kachumazi, wanaweza kuona una samani, ahisema kuguha agaciro uko nyene, anapendelea kukupa samani hivyo hivyo. Listen. Muri Matayo 20:15 bavuga ngo, Matayo 20:15 pana, none hari ikimbuza kugira uko ngomba mu byanje. Sasa kuna chekineza kikanikataza kufanya kisi nataka kuvya kwako. No, soma jambo j'Imana. Ninasoma neno la Mungu. Matayo 20:15. Matayo 20:15. Hari ikimbuza kugira uko ngomba mu byanje. Kuna kile ambacho kinanikataza vile nataka mu vyangu. Ninahitamo gufata umusaninga mugira umuprofeti. Hari ikimbuza kugira ico ngomba mu byanje. Nikichagua kufanya msanii nabii, kuna mwana nikataza kufanya kitu mu vyangu. Ninafata adenga mugira umukuru wa ONI. Ari kimbuza gukora ivyo ngomba mu vyanje. Kuna mtu ananikataza kufanya kitu mu vyangu. Ninafata umumaraya ngamugira umuvugishwa akomeye. Ari kimbuza gukora ivyo ngomba mu vyanje. Nabii mkubwa, kuna mwana nikataza kufanya kitu mu vyangu. Ninafata Sabaoti ngaiya mahektare. Ari kimbuza gukora ivyo ngomba mu vyanje. Nikikamata Sabaoti nikapa mahektare, kuna mwana nikataza kufanya kitu mu vyangu. Ninafata umuntu wanje, nikikamata mtu wangu, ibuye atsitayeko, jiwe anakuwa eko, akahindukira agasanga jabaye zahabu, anageukia na kutana imekuwa zahabu. Arikibuza gukora ivyo ngomba mu vyanje, nikatalia kufanya vyangu mu vyangu. Iri ni jambo j'Imana. Ili ni neno la Bwana. Abantu bagira ishari kugezaho bagirira ishari ivyo bagomba gukora mu vyabo. Kuna watu wanakuwa na shari mpaka wanakuwa na shari kuvile ambavyo wanataka kufanya mu vya kwao. Change bagize ijisho ribi, wanakuwa na jicho libaya, kuko jewe ndi mwiza, maana mimi ni mzuri. Niko jambo j'Imana rivuga. Ari abantu bagira ijisho ribi kubera ko Imana ari nziza. Kuna watu wanakuwa na jicho libaya kwa maana Mungu ni mwema. Ngo n'abantu yahaye akazi, eti ni watu walipatia kazi, aba mu gitondo, asubuhi, saa 3, saa 6, saa 11, ahitamo akachagua gufatwa saa 11, kukamata saa 11, amuhemba ico kimwe ni saa moja, akampatia mamoja na saa moja, saa moja anajidoga. Jena je kare wa maemake wamenipa ndogo, aramubaza, anamuuliza, none sinago hivyo twavuganye, sasa si nimekupa vitu tumezungumza pamoja, ndio none sasa ari ngorane ufise iyo ndiko ndakora ivyo shaka mu vyanje. Kuna tatizo nyakati nafanya vile nataka mu vyangu. Makapeya hadeja Osaka andekreya nigihe ni nyakati ugiye ku kazi, unaenda kazini, ufise ade, uko na ade, undi n'umumetre, ungine ni metre, bakamuhemba 5 million, wanamlipa 5 million, na bakaguhemba 5 million, nawe wanakupa 5 million, bamuhemvye bavuganye, wanampa yenye walielewana, nawe yaguha yashaka, nawe anakupa yenye anataka. Ari abantu bahembwa ivyo bavuganye, kuna watu wanalipwa venye walizungumza pamoja, ari abandi aha ivyo ashatse nao batabivuganye. Kuna wale ambao
anawapatia venye anataka hata kama hakuzungumza pamoja. Jenda kubona mu bantu Imana igomba guhivyishaka. Ari abantu badepoje barabura visa. Kuna watu walidepose wakakosa visa. Ama ora depoje mu gitondo bayigwaye ku mugoroba. Alafu ona depose asubuhi wanakupa jioni. Bakacha bagenda kwa ambassadeur. Wanaenda kwa ambassadeur. Jenda depoje. Mimi nimedepose. Mazigiye kirekire. Namaliza nyakati ndefu. Anakuuliza. None urambuza gukora ivyo shaka mu kazi kanje. Kufanya vile nataka ku kazi yangu. Ari abantu bagiye kuva favoriser. Kuna watu wanaenda kuwa favoriser. Narimbuze ko Imana igwaye agaciro. Nilisema Mungu anakupa samani. Abantu rero bazovuga. Watu Uyu mimi namshinda kuomba. Jenda murusha gusenga. Sasa binakuhusu. None birakuraba. Uyu mimi namshinda masomo ya teology. Jenda murusha mashuri ya teology. Sasa binakuhusu. Yanakuhusu. Nyene umurima ahisemo kubigenza uko ashaka. Mwenye mlima anachagua kuvifanya gisi anataka. Can I prophesy somebody? Prophesy. Ibaze mwene wanyu yagiye hanze. Jiwase ndugu yako aliendaga nje. Abantu bose amaze kumandikira vyote na numwe yishu. Watu wote aliwaandikia barua kwa kujibu hata mmoja. Bamusaba $20 na numwe ya. Wanamuomba $20 ya kupana hata mmoja. Wewe akurungikie $10. Hallelujah, I receive it. Baciye bamu telefone. Wanampigia simu. Ivyo ni biki? Ibyo ni binini? Twe turakwandika ivyo. Si tulikuandikia barua. None murambuza gukora icyo ngomba mu vyaje. Kufanya vile nataka kufanya mu vyangu. What problem? Ikibazo kiri hera. What problem do you have? Ikibazo kiri mufise. What problem? Nikie kibazo. What problem they have? Nikie kibazo wafise. Byose bivana n'agaciro Imana yaguhaye. Yote yanatokana na samani Mungu anakupa. Kape ya badoza. Osaka yandekra ya. Leibra kadezo. Leibra babujabra. Leibra ndabahezagi. Amen. Wibuke gusa yuko igihe Maria yari inkumi hari izindi nkumi mu ikarti. Kumbuka kama nyakati Maria alikuwa binti, palikuwa nyingine mabinti mkarti. Kandi nizo nkumi mu ikarti zari ziri vierge. Tena katika hayo mabinti kulikuwa ndani mavierge. Ariko si zose zavya Yesu. Lakini sio wote walinyanyua Yesu. Harabaye umwe. Palikuwepo mmoja. Harabaye umwe. Palikuwepo mmoja. Yategerezwa kuvyara Yesu. Angepaswa kuzaa Yesu. Wibuke gusa yuko Daudi aragira intama hari abandi bungere benshi mu ishamba. Kumbuka kama nyakati Daudi alikuwa mchungaji wa kondoo, alikuwa wengine wengi shambani. Ariko umwungere umwe. Lakini mchungaji mmoja. Ndiye yabaye umwami wa Israeli. Alikuwa mfalme wa Israeli. Teya badoji. Ozaka ya wo. Wibuke gusa yuko abagabo benshi bari mu binogo. Kumbuka kama wabwana wengi walikuwa mbishimo. Ni yari Gideoni wenyene. Haikuwa Gideoni peke yake. Ariko Imana haisema kugendera Gideoni wenyene. Lakini Mungu alichagua kutembelea Gideoni peke yake. Wibuke ko Joseph ativukanye wenyene. Kumbuka kama Josefu hakuzaliwa peke yake. Ariko Imana yashimye guha Yosefu indoto irazima Yuda. Lakini Mungu alichagua kupatia ndoto Yosefu akamnyima Yuda. Ama wibuke ko Israeli atari igihugu cyonyene. Kumbuka kama Israeli sio nchi peke yake. Na Burundi ni igihugu. Na Burundi ni nchi. Na Uganda ni igihugu. Na Uganda pia. Na Amerika ni igihugu. Na Amerika ni nchi. Nuza kubwira Imana. Autambia Mungu. Twese turi bihugu. Sote tuko nchi. Kuberiki wakunze cyane Israeli. Kwa nini ulipenda sana Israeli? None urambuza gukora ivyiza mu vyaje. Unanikosesha kufanya mema mu yangu. Ayaya bade bonza. Leibra de bonza. Lega de bonza. Naho bose ari abadiplome. Hata kama wote walisoma. Si bose bazoba badepite. Sio wote watakuwa wadepite. Listen. Umva. Be declare, be declare. Binaeleweka hivyo. Abantu bose badeposa muri seni babita bakandida ariko president azobumu. Watu wote wanadepose mseni, wanawaita wakandida lakini rais atakuwa mmoja. Sisi kama hatawe ndiko ndavuga ijambo j'Imana. Niko nasema neno la Mungu tu. Ndiko ndafasha ba. Niko nasaidia watu. Kugira ngo seni ibeme. Ili seni wakubali. Iyejeje kwemeza yuko bafise droit yo kuba president bose. Inamaliza kuwakubalisha kama wako na droit ya kuwa marais. Ariko umwe muri bo. Lakini mmoja ni wasoba president. Ndiye atakuwa rais. Bose n'aba Kristo. Wote ni wa Kristo. Ariko umu Kristo Imana igomba gutangaza more than others. Ozarada kraya baba bashere.